Questa sera a Isola si conclude la tradizionale festa dei pescatori che sino ad ora ha già attirato oltre 40.000 visitatori, un successo secondo gli organizzatori. Fra i punti più divertenti della serata di ieri, i negoziati per la firma di pace fra Isola e Pirano, in base a un'antica leggenda. Vediamo. Isola e Pirano da secoli cittadine nemiche perché non rispettano i confini, perché ognuna vuole primeggiare su tutto. Ogni anno le rispettive parti si incontrano alla festa dei pescatori per cercare di risolvere questo eterno conflitto. Parole invane, a nulla serve perfino l'attacco del cannone di fichi. Il sugo di questa storia è che il conflitto non viene risolto mai, quindi noi abbiamo fatto un conflitto adesso per averlo l'anno prossimo. Ma niente paura, questo è solo un gioco per dare un tocco ironico alla festa. E pensate che è dovuto intervenire pure il musicista piranese Giuseppe Tartini. Stufo di stare sempre sul piedistallo, infastidito dal traffico nella sua piazza, ha deciso di fare visita a Isola e pare gradirla. Intende fare domanda per ottenere la cittadinanza di Isola? Oh sì, risponde, e penso che la gente sia a me favorevole. Dipenderà molto però se Isola diventerà repubblica autonoma. I rapporti bilaterali non sono chiari, perciò è troppo presto per dare una risposta concreta, conclude. Insomma, uno sketch originale, complimenti davvero ai costumisti e agli autori che hanno creato un falso fedelissimo di Tartini. Subito dopo fiato alle musiche di vario genere, in Piazza Grande ritmi brasiliani e cubani adatti ad ogni età. Ieri il Club Menola di pesca sportiva ha avuto una gran sorpresa che si è adattata benissimo a questa festa. Anche il nostro club quest'anno ha fatto un'esposizione delle lenze e proprio in questo giorno hanno pescato un pesce cano di 270 kg. Che è una rarità, vero? Che è una rarità, che è il primo e il più grande. Ma dragi moji, ma kaj bi tako radi, da pridemo sem ako obzidje se zruši, tako da pridemo več množično, ali kaj? Kaj ni dovolj, da hodimo po morju? Kaj ja zanosite nas? Se boste zljubo, ko ste vse v enem košu, čo? Vidi ga zle. Naš maestro, me vidite? Še tle na tej strani se lahko malo obrneste. Alo, tukaj. Maestro, kakšno presenečenje, poslušajte. Že dobrodošli, če bi vi mogoče en dečji našega črnega tlele se zbrd okoli šareda in te rumetla, ha? Ja. Hvala lepa, pupa, za to gostoljubje. Ma ne razvajati prvi dan, ne razvajati Izolani, dragi moji. Tam sem slišal za vorali, ki sem prihajal, da kande je se s Pirana zbežal Tartini. Ma vas prosim, na kam če zbežati, kam? Je zbežal med pametne ljudi, je zbežal v Izolo, kaj? Me prašaš, kako da sem zdržal. Ma znaš, isto se prašam tudi jaz. Ja, kako da sem zdržal. Čuj, jaz res da sem živel v Pirani, ne? Ma kadar sem pisal muziko, jaz sem mislil na Izolo. Na Izolo, znaš? Ja, na Izolo, ker srce in duša je igralo za to področje, pupa moja zlata. Čakajte malo, ma kaj hočeš s tem reči v bistvu? Znaš, kaj če ne reči? Ja. Če reči to, da ko bi jaz živel v Izoli, bi napisal še več muzike, znaš? Ki v Pirani nisem trpel samo jaz. Je trpel Anka moj inštrument, a vidi se? Ma kako inštrument, mame zdi? Inštrument, pupa moj inštrument. Vidi, v Pirani sem bil 100 leta na unmi pijaci, ne? Mi niso bili kapač popraviti strune, razumeš? Ma vidi, kako lepo bo zaigrali v Izoli. Bo, ne, ja. Ampak zdaj, ko ste prišel, taka množica, bučno so vas sprejeli, moram
povedati, ne? Res. Poslušajte, kakšni so zdaj vaši prvi vtisi, čisto tako, na dve noge tle? Ja. Čujte, da vam povem, prvi vtisi so fenomenalni, fantastični. Danes pogledajte, koliko ljudi, njihova toplina, duš. Ma znate, kaj je bilo v Pirani? V Pirani, jaz sem dobil kaj toplega na glavo, samo ko je kakšen golob kaj izpustil. Ja, to so težke pupa moja. Ja, poslušajte, vi ste bili tam v pijaci. Kaj imate še kaj zapovedati? Znaš kaj? Kaj? Ko mi je pustil in Pirančani so prišli k meni in me trepljali po glavi, o, bravo, Tartini, ti si naš ponos, bravo, ti si biser, ne? Veš, in oni so pobirali to turistično takso, ne? In so pobirali nočnine in so pobirali parkiranje. In jaz sem sam v tej pozi noč in dan, veš tam, ne? Ja. In en dan mi je rekel, tisti, ko se kliče v redar, ne? Ja. Vigile je Ben Vigile je rekel, čuj, Tartini, ti boš plačal parkirnino, ne? Kako plačil parkirnino, ne sem ga pogledal debelo in komaj sem ga prepričal, da sem peš, ja. Komaj sem ga preživel, duro, ta je Piraneš, ja. Groza, vse pravim, poslušajte, vi, ko ste tam centro di trg, ne, tam ne, vi vsakodnevno opazujete ljudi, kaj se dogaja in tako naprej, ne, o občini ste že povedali, o Šindaki tudi, o sodišču tudi, mene najbolj zanima, kaj pa navadni ljudje v bistvu to? Navadni ljudje. Kaj bi rekel, navadni ljudje, Piraneži ko Piraneži. Ja, kaj? Veste, ta mladina, njihova piranska, taka je enkratna. Ta mladina je perspektivna, ma takšne mladine ni. Znaste, ko jo jaz, ko tako vidim, pa vprašam kakšnega, ti kaj pa boš, ko boš velik? Kaj reče? Mi reče, ko bom velik, bom izolan. Da imamo v Izoli bolnico, porodnišnico, se pravi, so vsi Piraneži Izoljani, kaj ne? Znaš, kako se reče tej, po moderno tej, da se rodiš v Izoli in potem živiš tam? Znaš, kako se reče? Ne, kako? Kvaliteta življenja. Nam zaupajte, katera skladba vam je pa vam najbolj všeč? Osebno. Znaš, una? La Izola, Izola, Izola. Bravo!